ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Kajing deko kajing terekam jong ketran boarding hapo kajing pait jong ke Meghalaya Energy Corporation Limited. Kumba kapau menta kade nama kajing bam thung yagi junior engineer bat kumjuru yagi assistant engineer hapo kini ketrat terekam. Nakaliang joka Association of Power Engineer MEECL Meghalaya menta kasi ke khatsau terik ujulio kala pelong ya ke general body meeting house susutam auditorium Shillong. Habai keren bikilat pathai kubur hadim balawai ke jingalang uba arju dekhar uba president joka association ulong bagi bor penyak jadi bentung no hapo shibna ya ke junior engineer bat ya ke assistant engineer balada ki bor penyak kim thung kin pelong da ke jingaki. Yes, Kongan. Nashim Megani Kalat, como President jangka Association of Power Engineers, ban ai khublei, yaki officers, the field staff, ban baro, ki belaya treasutum, hakini ki benai ki tayo ki baladep, haba online shop mariang, apa ke jela ke jongi, hakaba, kini i ba ki ilai ban ai kajing syakri ke bahatam di consumers ke jomi namar ngakwa ban personal syai fi hangni kawai syaba ngelik issues ke jongi ke question kumba apa ke jela ke jongi mah ngidan kalan ke bahatam ke 132 kb 33 kb ki 11 kb bat kini ki line LT ke balek syaki yang isem ki jongi te fisngo thu hi haman la ke division ki subdivisions ngidan ki limited nong tray apa feel te la kawan len shop kemariang gila bendukut gilan LT kemut low tension akajo kapor karon kajing thut gilan ingat kidieng klem kidieng hakilan 11 kb bat kumjuru hakilan 33 kb te hapadeng jong kita kinpej ke restoration time ke jongi kabangin ay kalat teng ke kamsimpor nomor balai kebening kong do ke jongi kalong ba mi hab ban restore sya ya kalan ke bahe ke bakham he ke bangi haban pe hi mangi ke staff kidan gilan gi bakham he gi 132 kb gi bangi outsource hare hado menta gi 33 kb gi 11 kb impat outsource ki officers ki ministers kimnes ko thu bhai kan ni namar bapi pedang hapi accept ya kan ni ka Electricity Act 2003 kabla pass the parliament but kumjuru da ka legislative assembly ka jongi ka state ka jongi kamut ka dan ka obligatory but mandatory ya ka state bukan fulfill ya kata ki obligations but menta kila song thu bagi happen dep ya kata ni ai kuble ya kata but ngilas dang ban yo ya kata ka support ki bla song thaj ki mandang song thaj ka dan ka jingkermen hakaba in yo ya ki terminal retirement benefits ki jongi kata ka dekawai us ki bangi dan pat kum ka session ki babun gi ai ha dengan wan ra IP yang ni tang lai teli ki issues mo khnang ba
kan ayu kebanding kong golong ya ka pay scale joki junior engineer kuma pengikuan pentip fiang ni bagi junior engineer bagi join hapo organization idei class 2 category 4 employees hari haduk mentapat ngidang yo ya ka pay scale joki class 3 employees tengila demand mentah ba hakan ni ka revision of pay scale kabangilong due no do 1125 kin pentri kam no ya kata ka pay scale jong ki junior engineer ka badai kat kum hok kat kum service regulation 1996 ka bakidei class 2 category 4 officers but kan commensurate but kata ka status ka jong ki but kum juru ka skill bagin yo no ya ka skill ka jongi ka badai jong class 2 hadin sans nem hanrei nado bangi joji kata ka di beningkong ka baar pat kumong ong mene ba kamdon recruitment the likewise hapo ki substations ki power stations menta la shuthung on contractual basis pisgo thu i ka jing ka bakini khna ka jungi ki kando habaki lej bentrei sepok ki power station lakadei sepok kadem kulai lakadei sepok leshka lakadei sepok umtru lakadei sepok garu hills ganol berkiwe-kiwe hiyo i jingyo i barit khat pra hajar arpo hajar berki hable ke duty ke jongki bat fisung tho ba kata ke duty ke jongki ke ba kya perform ke ba kin ha bendan be chato laki yo i ko off tang chisngi kimna benwan chi yang ha bagrat chi jingai te perkhat ma phi kumno kin survive but ha jo ka por ko ban ong ba ki handle ki equipments ki bosong dor lagi sepak kerur. Tekani ke DKI ke ba ke management ke government ke ban semua thu syai. Bakam day syu kapor bangin thong ki bre ki block on contractual basis ke bakin handle kumi kini ki stations ke ba ke assets kelong lagi sepak kerur ba lagi hajar kerur. De habakidan ki multiple failures ki fault. La ka day apa ka 3 kb ka 11 kb ba ka LT ba ki yang ki sem hakajo kapor habalan shop mariang kamut ke priority ke jongi kalong ba ngin restore shwa ya kalan he habangi restore kalan he kamut ngim padio berkhait ngidang yo tang hapo ki substation habangi restore pat ya ki 11 kb line nomor ki feeders ki babon ki bami na ko substation kila bandon saw sun lai ar feeder shibu kidu live feeder hakajo kapor kamut ngina de restore ka way ka feeder ngap restore sa ka way ka feeder bat kumtat ter takdaw ki don ki por ka bang ngap chimpor bangin restore are hapren yung kita ki na kwa ban ong pi hang ni ba kum ginong tray bat kum ka way nagi asyan ka responsible wat lah ginong gibentaru in ai ka service ka jongi ka bapura naga benta ka jinghun ka jong consumer ujongi ala pidan kono ke bagi pajba kidan kono ke bagi kwa persngo kila persngo ba nakaliang ka asen ke jongi kum gi member ke jongi la shimya ta ka pledge hakaba in ai ke jing tray bar ke bahatam ke pura padeng ki shortcomings ki jingduna ibabon de kaliang ke jong ka asian pangakwa banong pi hang ni ba ka association of power engineers ke consist of diploma cadre ke bangi khot ngidan hakada ka supervisory level ke mid level ma Shalor RM, Shapo RM. Handrai hakajo ka porpat ni hapat kamtam bangin supervise gini kam bangin yalam ye kini staff ki jongi benar hapo lagi de hapo ki office lagi de hapo ki especially hapo field. De kumong ong fi ba kumukalong mentahi hapo field ki bon ki jing ki ba ngi kendo. Hot bon ki representation kum ki officers kum ki assistant ngila ai shapo ka management shapo government niskuan pentip fi hang ni ba ka manpower ka de ka way ni issue ka belong very critical ba hapdeng jong constraint kini ki supervisory officers ki hab banyalam ya ki staff ki jong ki bapo ki jong ki pentrai pendep ya ki duty but hapdeng jong kita ki lot of pressure you put in
hakini ki supervisory officers, be it at the level of junior engineer, assistant engineer, executive engineer. Amar ngani thu ipi ba kani ka kam ka jongi kabangi tang subakala bido ikimen sem ki bakodor. But hakini ki tayo, hakini ki benai ngisnosi benbentep ba bido ikimen sem ki bakodor. Kum ka session i pha ya jing snolem i lok i khon i bahiyang basem jogi tu blado ya ki bi bathon ki jongki te kam dei shu kapor ka bangin exploit ya ki di khon samla ki jongi at least aya ki ka minimum wage hakaba ki bapli ila bandron ya ka family ka jongki but ru ya borok ka jingan kam ki jongki te based on that ki junior engineer menta nakada bam dan recruitment ki bla adep ya ka service ka jongki hado ki arpo arsnem klemyo ya ka promotion ka jongki te ngila bu ya ka ni ka demand khamat ka management ba kat kum ka vacancy nalor begin thungna ya ki direct recruit assistant engineer nalor ki vacancies ki balong due ya ki diploma engineers ki GE ki ben fill up na apa ka shibnai but ada kim fill up ya ki ni apa ka shibnai ngimban se ngi have announce the agitation namal kala di kapor ngila aipor sufficient time ya ka management bakan resolve ya ka ni ka issue handrai ngi sotho pat menta ba ngimla shu namar kat kum ka service regulation ka eligibility criteria for promotion from junior engineer to assistant engineer kalong a continuous service of 8 years handrai nakada bomdan recruitment dan vacancy te hadu arpu isnem ru impan yo promotion te ka ba arpat kalong sakawai ru ba kadega placement ka bangi khot from AE to AEE Sisin mafio assistant engineer, be it diploma ni graduate engineers, kamut ki yo ya placement ka joki after completion of 4 years. Mantala sisnem tam ila complete ya kata both from civil but electrical wing hari hado menta ka management ya klempat issue ya ka placement order. Te ka house ru menta ka sini ka demand ya kani but immediately within a period of 1 month bafin issue na ya placement orders jong gini ki EE ki belong diu benyo ya ka placement ka AWE namari kwa banyu thu ang ni ba katkum ka memorandum of understanding prior to corporatization kabla sign haka laipo trik umach arajar shipo hapadeng jong ka management jong ka MSCL but ka power department jong government of Meghalaya but kumjuru ya ka import committee kabala consist the KIS officers but kiwi officers manya keren halor the corporatization kabala constitute how arajar phra baru ya cabinet committee kabala constitute how arajar kendai kabala ilam khmat hatu kapor the then deputy chief minister power Dr. Mukul Sangma bagi cabinet colleagues ki jongu kiba menta kiba dan hakani cabinet kilong present deputy chief minister ba Preston Tensong present power minister but kumjuru Madam Dr. Amperin Lingdo kidegi part of that cabinet committee of arajar kendai tikini kidegi AKA kiba lamba jangan ni discussion hatu gipor la sign ni ke MOU ba kata ka MOU kata ka yu ko ngumno an chupule fitang minutes of the meeting of the import committee which was held with the unions and associations on the 4th of March 2009 in Lumjing Shai Conference Hall. Ka resolution ka balai ko ngumno. Employee service regulation and conditions will not change and continue as per existing rules. Everything would be equal or better than equal. Ka bamut pimla ban change ya ka service regulation ka bala don hagaden MSCB tingam tip ka ek intentions jong ka management manta la ka don jing pu ban panbhane ban reduce ka ek benefits ka bangilayo hagdi gipor namar ni ko ban ong ki direct ni kapor ba pimla ban play around with the service regulations but ka service conditions jong ki employees management ya ka government apin ngobha ban fill up on priority basis
yaki vacancies at all level. Markani kalau ngapakong santam. But ngan siya tuwa ipihang ni, ngim kwa ban poy sido siya ta. Nadangiya dakaan. We will be in trouble. Namar, you are done. Kinong tray. Legally, kibamday ban kiyo shalor. Kihap ban kiyo shalor. But kia kendo ikino kijingja kibasosi. Kamat kalaban poy si cingay. Tingim kwa bukan poy kum kita. Sngow bah nakabas ngurit ngi appeal sa government. Bafin fill up yakini ki vacancies on priority basis. Ngimong bafin fill up borokhat hakajo kapor. At least set yaka time frame ko jongpi. Maybe haka sisnem, haka arsnem, haka licenem, kat no ki vacancies ki don, but on priority basis, bafin fill up yakini ki vacancies. Namar ngi kumafi yaka statement kajong honorable power minister bangilang sedang ban improve, but kum kinong tray, kum ke session, ikwa ban ay kakti kaman kadiang, hakaba ngini tray lang. Bangin la ban penkiyo ban penki embiang yakani organization kabaar yukwa ban pentip hang ne phi ba pitip bros katoi yakata ka financial support ma kato bang shikran yaka 840 crores hakapor ba corporatize yaka dan MSCB shaka MECL house name 1st April 2000 Shipho. Hak tu kapor kini ki terminal benefits ilong praspa 10 crore hak bo government ka diban support. Hanrei habala le yak actual valuation mentah hadu 31st March 2000 arpulai. Kata ka actual valuation kabar days praspa 10 crore kalapoi syaka lai hajar sauspa crore naga praspa 10 crore kalapoi syaka lai hajar sauspa crore but nakaliang ka juga session ikwa ban ai khublei kerpang yo chief minister badi cabinet colleagues ki jongu hakaba kilas ngau thu yaka statutory requirements ke jongki baki day ban pendep yakata katkum ka Electricity Act 2003